Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton-penonton dan pendengar podcast Dilia yang kami hormati dan sayangi sekalian. Okey. Jadi, pada hari ini bertemu dengan saya lagi Cikgu Raja Isman Munif ataupun boleh panggil Cikgu Raja sebagai moderator anda pada sesi kali ini. Okey. Tanpa membuang masa, saya nak memperkenalkan siapa tetamu kita pada kali ini. Okey. Tetamu kita pada hari ini adalah seorang yang jelitawan, yang berpendidikan dan juga berkarier. Okey. Bersama kita Puan Mas Amelia sebagai speaker kita pada sesi kali ini. Beliau merupakan seorang program director di salah satu akademi terkemuka di Malaysia, which is STEM Academy Malaysia. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir dalam sesi podcast kita pada pagi ini, pada kali ini. Okay? Terima kasih kerana menjemput. Jelitawan tu saya tak pasti. Yang lain tu insya-Allah saya setuju. Alhamdulillah. Saya kira macam kita doakan yang terbaik dan pastikan yang terbaik. Amin. Okey, so macam mana Puan masa datang sini, okey ke perjalanan? Traffic was fine, okey. Kita lepas lunch kan, mengantuk sikit. Tapi tak payah, kita buat yang terbaiklah. Kita tengok how the question macam mana. Kita one aim saja, kita kongsi satu pandangan, satu vision yang mungkin baru untuk sesetengah orang ataupun mungkin yang sudah familiar untuk certain parents out there. But I hope this could be something yang semua masyarakat boleh approach and embrace lah. InsyaAllah. So, kepada semua yang masih lagi tertanya-tanya, apa tajuk kita pada hari ini? Tajuk kita adalah tajuk kita adalah STEM, dari idea ke realiti. Okey. So, STEM untuk konteks semua, STEM ni adalah satu bidang di mana profesional menceburi dan juga boleh kata untuk Gen Z asyuk lah. Betul ke asyuk? Kita akan kupaskan kemudian. Okey, so dipersilakan Puan Mas Amelia untuk memperkenalkan diri sedikit sebanyak, latar belakang yang boleh dikongsikan. Alright, hello everyone. Saya Mas Amelia. Seperti yang diperkenalkan, saya salah seorang daripada kita panggil apa ya, tenaga pengajar dan juga pengarah program untuk STEM Academy Malaysia. Salah satu pusat STEM yang kita kata sedikit holistik, di mana approach kita kepada masyarakat bukan sekadar kepada kanak-kanak tetapi juga kepada ibu bapa dan juga guru-guru di Malaysia. So STEM for minta maaf macamlah. Mungkin para pendengar dan para penonton kita kurang familiar apa itu STEM. STEM. Apa itu STEM? Right. Okay. STEM by its own name is just an abbreviation for science, technology, engineering and math. But looking at the bigger country, other places, and also certain STEM center in Malaysia, in fact, it is also treated as STEAM. Okay, so science, technology, engineering, arts or architecture perhaps, and mathematics. So macam Cikgu Raja cakap tadi, semua bidang ni adalah bidang yang kita consider bidang profesional di Malaysia, of course. Right? So kenapa STEM diperkenalkan kepada kanak-kanak seawal umur 4-5 tahun? Kerana the academician, all these professionals in Malaysia and of course all those other developed country, we have realized that untuk kita mengembangkan satu-satu ekonomi bukan sahaja perlu bermula di tahap higher education, tapi this awareness, this minat dan sebagainya perlu dititik beratkan daripada umur yang awal.
So 5 years old is considered a good age where they have started exploring themselves, their interests. Kemudian daripada situlah dipupuk dan dikembangkan dan terus salur kepada jalan akademik dan jalan kerjaya yang menepati seseorang individu tu. Oh, so jadi macam Puan Amelia sendiri daripada STEM tu menjadi sebagai satu kerjaya ataupun sekarang dah menjadi tenaga pengajar. Betul, yes. So macam Puan Amelia dulu macam mana boleh berkecimpung dalam STEM tu sendiri? Right. So if we compare zaman sekarang dengan zaman saya membesar dulu is a bit different lah. Kita waktu kat sekolah dulu memang tak ada STEM. I rasa zaman Cikgu Raja pun tak ada kan sebut-sebut STEM sangat. Mungkin Cikgu Raja muda sikit. Ada perbezaan dekat situ kan. Tapi dia datang kesedaran tu bila kita sendiri yang melalui kelas kan. Macam saya sendiri memang dimasukkan ke sekolah yang full science. So science teras memang full science lah kita cakap kan. So all the science subject, chemistry, biology semua memang is part and parcel of what we study at school. But then I personally I realise satu benda. Kenapa kelas semua sama sahaja? You masuk kelas, cikgu akan beraksi di hadapan. Kemudian kita ada satu session di mana kita buat latihan atau apa-apa dan at the end of the day you will be evaluated. Betul atau salah. So up until one point saya rasa pembelajaran tu sedikit mundane, sedikit berulang dan it's very traditional lah in fact. Dan di situ saya mula bertanya, kenapa kalau kita bukan yang A+, so kita tak dapat as much of recognition sedangkan I pun buat something that is good enough in the class, right? Betul. And sedangkan kawan saya yang mungkin on that particular day tak score that latihan, tapi in fact overall dia pandai. Betul, okay? So saya rasa pembelajaran di sekolah tu adalah satu hala. And I feel like mesti ada cara pembelajaran yang berbeza di mana the word inclusivity ada dalam kelas tu. So after a lot of research and reading, I found out about STEM. So I found out that STEM is, yes, it comes from the word science, technology, engineering and maths, but actually STEM is just a method ataupun STEM is a process. So cara pembelajaran dan pengajaran STEM di dalam kelas tu adalah sedikit berbeza. Dia bukan satu hala, dia dua hala in fact, dan dia tak ada satu definitif ataupun satu conclusion di mana you are right or wrong. In fact, bila you berada di dalam satu kelas yang menitik beratkan STEM approach of learning and teaching, being wrong is better. Oh, yes. Jumpa masalah. It's better. So kita boleh selesaikan masalah. You will learn, you will start to brainstorm bersama-sama cikgu, kawan-kawan, how to make it better, how to fix it, you know. So what's important in this STEM class is that there will be critical thinking. So imagine daripada umur 5 tahun, diberi satu tugasan tanpa ada step-by-step instruction. For example, I think the most famous activity that I do in STEM Academy Malaysia is in groups. Budak-budak diberi barang, kemudian tanpa apa-apa arahan, kita just cakap, boleh tak kita create a water dispenser? So what is a water dispenser? Is satu botol air di mana kita letak cawan kita tekan, air keluar. Kan? Okay. So budak-budak macam, nak buat start macam mana? Cikgu, saya tak tahulah kan. So mula-mula budak akan sedikit anxious. So kita bagi tahu, okay, konsep dia simple. So we learn about physics, right? Water pressure. When a release of the bottle, for example, the bottle cap, so that will release more pressure, so the water will come out. So understanding that process, which is learned dalam kelas physics, tetapi diaplikasikan dalam kelas session STEM. Walaupun sekolah tadika waktu. Yes, they already learn the concept of science, right? So the science concept is already implemented. Diorang tak perlukan buku, tak perlu faham apa itu definisi apa dan sebagainya. Gravity berapa, negatif 9.8. Yes, which is also important. I'm not saying it's not important, tetapi yang mana lebih penting adalah the application of the knowledge.
So budak-budak umur 5, 6 tahun duduk dalam satu grup, faham, oh inilah sistemnya. So kemudian kita tambah lagi satu challenge. Bukan sahaja kena sistem tu you faham, you kena build holder untuk pegang botol tu. Botol tu kena kuat. So now you learn about structure. Structure, architecture. Right. But it must also look nice. Janganlah buat buruk. Kalau buruk siapa nak beli? So kena cantik. So dah design dah masuk. Right? Design, In fact, product sometimes design. when the students are a bit of a older age kan, budak-budak yang umur 12 tahun, umur 13 tahun, I tambah lagi satu challenge. I nak you pitch your design with price. So kita masuk sedikit element of entrepreneurship. Entrepreneurship, ekonomi. Yes. So everything is calculated, everything is involved in this one simple activity. Budak-budak berjaya solve. Kalau air tak keluar, kita kata it's okay. Don't worry, jangan nangis, jangan rasa down. Cuba kita fikir how can we fix it. If not within the group, other groups can give opinion. Oh, teamwork. Yes. So they learn how to respect others in class. So STEM is so vast. STEM is an approach. STEM is just a method. Right? So that is the method we do in class. Being wrong is okay because by doing something wrong, you will learn and you will do something better to fix it. And in fact, your output is way better at the end of the day. And you learn so many things, not just science, not just structure, architecture, design. You learn about how to talk to people. You learn about, you learn how to ask the correct question. So all these things has been exposed to you from a very young age of 5 until you habis sekolah, for example, umur 17-18, you nak pergi masuk higher education, you ada bawa satu, kita panggil apa, character within you. So that is, I think, the beauty of STEM and why I fell in love with STEM and why I'm here today lah. Yeah, alhamdulillah. So Yes. like, bila dalam STEM ni, dia bukan IQ, akademik. Dia ada IQ, dia ada EQ, dia ada SQ, social. So, memang sangat merangkumi secara holistik lah. It answers what I was looking for when I was also a student. I want inclusivity in class. So, I find that STEM menjawab kepada apa yang I perlukan dalam kelas. So, dalam kelas tak ada siapa-siapa yang rasa, I grade 1, you grade 10. Tak ada. Sebab everyone rasa macam, everyone is given the same level of challenge. Ikut kapasiti masing-masing. And then kejayaan you pun I raikan, kesalahan you I bantu. It's a very beautiful way of having class and going to school and having interaction with teachers and so on. Oh, kalau macam ni punya kelas, saya patut masuk kelas tu dulu. Sebab dia kelas yang very positif, positif, supportive dan sangat-sangat seronoklah untuk kita attend, which is untuk cikgu-cikgu, untuk tenaga pengajar, untuk ibu bapa yang mana yang mungkin masih lagi tercari-cari macam mana cara untuk terapkan pendidikan yang baik kepada anak-anak. So mungkin boleh ambil input ni sebagai salah satu metodologi ataupun cara untuk mengajar anak. Mungkin di rumah dia banyak bermain. So bermain tu jadikan bermain yang STEM. STEM. Betul. Boleh cari mainan STEM instead of belikan telefon. Actually, that is very true. One of the thing that we do for parents, bila parents datang STEM Academy, kita ajar macam mana nak terapkan STEM dari rumah. Jadi, masukkan dalam your everyday house chores. For example, lipat baju. Lipat baju is just lipat baju. But then, cuba kita jadikan it's a challenge. Macam mana nak fitkan satu bakul baju ni dalam satu drawer sahaja. So, apa cara lipatan yang terbaik? Nak gulung ke, apa ke. So, in a way, mak boleh makan biskut, anak figure out how to lipat. Seronoklah tu in one. So, but at least, STEM ni dia bukan sekadar untuk belajar. It can also be a medium for family bonding. So that's why I see that it's very beautiful. STEM method, STEM learning is very beautiful. Okey, so macam kalau kita kembangkan lagi dia punya sesi melipat baju tu, kita boleh tahu dia punya simetri tak simetri, dia punya mungkin
The sense of space. Size of Yes. space, dimension. Yep. Mathematics pun dah will be covered indirectly. So very informal way of learning, but it's fun and yeah, you have quality time and so on. Oh, very nice. So macam kalau kata dia mengarah ke arah pendidikan di rumah. Yep. Okey. So yang ini kita elaborate lagi untuk pendidikan di rumah macam parent. Mungkin ada parent yang berlatar belakangkan ataupun background bukanlah STEM. Macam mana parent nak ambil pengetahuan ataupun macam mana parent nak belajar untuk Terapkan STEM dari rumah. STEM tu di rumah. Okay, that's a very good question. So the first step for every parents adalah satu, minat, dan kedua, betul-betul passionate untuk kebaikan anak dia. Because STEM, simply put, is very easy, nice to hear, but the process is not always beautiful lah. Kadang-kadang with kids punya tantrum and so on, we understand that. But that's why it's very important kena ada passion so that you learn and there will always be another method on top of each other, right? So secara formal, of course, for parents yang berminat, yang tak ada background on STEM, you can come to STEM Academy Malaysia. Of course, there's a free trial class. We have sessions, sehari, 2 hari, and so on. We have courses to teach parents. Sorry, not really to teach, but to expose parents to this method. Tetapi secara informalnya, the resources are everywhere, right? So you scroll on TikTok or whatever. It's very common, and you can get these ideas anywhere. It's just that you have to know that wrong is good. And it's always about finding new solution, right? So kalau salah, janganlah terus marah. Kita embrace kesalahan tu, and we solve it together. And then we raikan that solution so that they feel like this is who I want to be. I want to be from there. Dah boleh create so many line of chances of life dah daripada situ. Dia dah rasa macam sifat ingin tahu, sifat untuk belajar, being resourceful and so on. So it's very good, and especially to start from home is the best way. So bila saya sendiri secara personally terkesan lah bila buat salah tu, jangan terus marah. Sebab bila fikir balik macam Salah bagus. Salah bagus, Salah betul. bagus. Betul. Kalau Sebab tak buat salah, tak belajar apa-apa. Betul. Sebab saya macam terfikir. Dia ada satu kisah sedikit kisah ringkas lah. Bila anak tumpahkan air, kita nampak dia salah. Yes. Tapi bila take a step back, reflect balik, kita boleh ajar dia. Air ni cecair, dia boleh mengalir. Yes. Dia basah. In fact, you could make it into a game. Air tumpah. Wait, kita nak pakai kain ke nak pakai sponge? Which one akan serat lebih laju? You know? So, it builds so many things in a house. Tumpah air pun create so many opportunities to have this STEM approach of learning and teaching. And believe it or not, sometimes even me as a teacher, I learn from the student. So they inspire me. In a STEM class, they inspire me. They give me newer, fresher ideas. And yeah, it's a very fun thing and a very nice industry to be in. Betul, sebab seronok bila kanak-kanak yang putih suci ni, soalan dia melebihi jangkauan kita. Kadang-kadang, cikgu, kenapa macam ni? Cikgu pun jadi macam, macam nak boleh terfikir Kejap, cikgu cari dulu. Yeah, so instead of hoping on yourself to find the answer, boleh cari sama-sama dengan dia. Boleh tanya balik dia. So macam that's how the approach is. So saya nampak benda ni sebagai satu perubahan pemikiran ataupun boleh kita panggil anjakan paradigma untuk pemikiran para tenaga pengajar, pendidik, kepada parent. Sebab parent mungkin personally lah saya punya input adalah bila sesuatu yang berlaku, kalau dia buat salah, kita adjust, ubah dia punya perspektif. Anggap itu sebagai peluang untuk belajar melalui STEM instead of marah. Kesian dia. Dia tak sengaja. Okay. So macam cikgu dah
huraikan daripada sekolah, maksudnya daripada rumah kepada sekolah. Kita masuk kepada sekolah pula. Okey. Macam sekolah, tingkatan 4 dan 5 dia dah diberi pilihan, dia dah diberi peluang untuk ke arah mana yang dia nak masuk. Right. Which is elektif dia lah. So macam ni Puan Amelia nak nasihatkan kepada pelajar-pelajar yang mana yang menonton dan juga yang mana yang mendengar, macam mana nak pilih ataupun melibatkan diri ataupun dalam bidang yang dalam betul. bidang STEM ni lah. Dalam bidang STEM, okey. STEM ni dia sangat luas, right? Macam saya cakap tadi, daripada rumah pun you dah boleh apply STEM punya thinking, STEM punya activities and so on. So dekat sekolah, walaupun apa bidang yang you ceburi, tak kisahlah bidang sains ataupun bidang sastera, in fact bidang seni, fine arts sekalipun, the STEM thinking still applies. So that's how STEM ni sangat meluas. But again, of course, I think if I were to go beyond lah kan, cikgu dan parents, diorang mesti nakkan something yang lebih konkret, something yang lebih berbaloi lah untuk masa depan anak-anak. Right? Macam dulu-dulu tak jadi doktor, engineer, lawyer, betul-betul, accountant. So macam memang yang nampak promising. Promising. Yes, betul-betul. And I think until today this mindset still applies, right? But the most important part here ialah, adakah anda seorang doktor yang sekadar pandai buku, an engineer berjaya, dapat ijazah, PhD and whatever, tetapi pandai hanya di atas kertas, tetapi bila given and sedikit lebih cabaran daripada apa yang you dah belajar dekat university, how do you cope with that, right? So that sets a STEM mind oriented kid and a non-STEM kid differently. Everybody can be clever. Everybody have the potential to be clever and excel in what they do academically, given the right time, jawab exam, practice, good enough practice, semua boleh. Tapi in real life, when you are given an extra set of challenge that need you to do critical thinking, need you to use all of your, put it together in one challenge. So this is what STEM kids bring differently. They shine bright like a diamond lah. Yes. Instead of yang... Betul. So pada I would like to take this chance juga as an opportunity to give awareness to parents. Put priority into what the student or what your kid is interested in. Right? The passions needs to be there first. And then dalam bidang apa-apa pun yang dia buat, dengan ada daya pemikiran STEM, dia akan menjadi orang yang lebih baik, lebih perform than others. So tak kisahlah, walaupun cita-cita dia hanya untuk menjadi seorang cikgu, cikgu raja, cikgu Amelia. Tetapi cikgu raja adalah cikgu raja yang ada mindset STEM. Jadi apa-apa aktiviti, apa-apa jenis student yang masuk dalam kelas cikgu raja akan berjaya sebab cikgu raja ada kapasiti untuk berfikir kritikal menggunakan STEM approach untuk make sure the kid mencapai the optimal capacity yang dia boleh deliver. So macam instead of kita nak terapkan dia di dalam STEM yang mana, kita lagi fokuskan dan tekankan pemikiran STEM dahulu, baru dia boleh decide mana nak pergi. Yes. Of course it helps to be in a very professional line of industry, tetapi again I go back to the word inclusivity because being part of the of STEM Academy Malaysia, saya juga menerima pelajar-pelajar yang kurang daya upaya untuk belajar. Okay? Students yang ada diagnosed with dyslexia, students autism, right? Kids yang hyperactive. So this kind of student, jika ada capacity, saya boleh push dia untuk jadi, okay, mungkin you are an autistic doctor, whatever, but it doesn't apply to everyone. But that doesn't mean that you tak ada harapan. You have a creative side of you untuk berfikir. So let's use STEM approach untuk
kupas ability you. So I'm putting this out there so that parents know. Yang penting faham anak dahulu, apa passion dia, and then we go there, approach, embrace, and then gunakan medium yang betul. And I would suggest STEM approach lah. Betul. Sebagai ambassador untuk STEM, sebagai duta untuk STEM, so memang mempromosikan STEM lah untuk anak-anak yang mana walaupun ada yang kelainan upaya ataupun special, which is kita pun boleh terapkan STEM juga. Yeah, it doesn't limit them. Because it's all about learning, right? Belajar and experimenting. Wrong is okay. So of course, it's just about how we deal with it, how kita cari new solution to it. Kalau in case parents rasa macam anxious kan, tak berani lah, betul ke anak I boleh ke? So feel free. STEM Academy Malaysia have open doors. We have free trial class, have one-to-one session. Try dulu kan. And yes, a lot of options can be done. So tak perlu rasa takut dan rasa malu lah. So kalau kata let's say lah macam kita lebih mengenali STEM Academy Malaysia. So STEM Academy Malaysia ni kita boleh di mana boleh dapatkan khidmat STEM Academy Alright. tu? Right now STEM Academy Malaysia have 2 physical campus, satu di Petaling Jaya dan satu lagi di Iskandar Puteri, Johor Bahru. Our Iskandar Puteri punya kampus sangat tenang, memandang tasik dan sebagainya, memandang laut Singapura. So, it's a different kita panggil environment is different. Students pun berbeza. Di sana kita dapat banyak international students from Korea. So kita gabunglah kelas kan di Petaling Jaya, a lot of local students. Right? So either you can come and visit us at our campus, or we are always available on our social media, STEM Academy Malaysia, Instagram, Facebook. I think we also have TikTok nowadays, but it's a little bit more fun lah. A lot of dancing there. Faham. Untuk tarik dia punya algorithm tu. We do a lot of tutorials on the activity to be done at home on our TikTok. So we offer a lot. So di STEM Academy Malaysia bukan sekadar hands-on activity, kita ada digital activity, we have 3D printing, we have laser cutting, we have coding, software making. It's a wide range of activities, but every single activity we try to inculcate the STEM punya lessons lah. So indirectly bila diorang balik, they already achieve so many science lesson, mathematics lesson that they learn from school, but they solve it during STEM class. So apa yang boleh diaplikasikan di rumah, dia orang belajar dulu di akademi dan mungkin bila parent tengok, kita boleh buat kat rumah ni. So dia implementkan pula di rumah. So kita dah banyak kita kongsi dan kupaskan apa harapan dan cita-cita Puan Amelia lah untuk para pendengar dan penonton podcast kita pada kali ini. For para pendengar dan penonton, I hope will be parents and para pendidik. Do not feel shy atau malu untuk cuba STEM approach of learning. Jangan rasa STEM ni hanya eksklusif kepada kelas-kelas sains, matematik, tetapi STEM teaching and learning sangat bersesuaian untuk almost every single aspect of life. Even kelas bahasa Inggeris pun kita boleh terapkan STEM teaching and learning. So it's actually very large. So I would like to have this awareness to every parents and teachers out there to approach and embrace STEM teaching supaya kanak-kanak kita menjadi graduates ataupun pelajar-pelajar yang mempunyai kapasiti untuk berfikir dengan lebih matang. Kreatif. They are already creative. A lot of these kids are very creative, but they don't know how to channel it nicely. So STEM macam put it nicely together so they can solve things better. Minat untuk menjadi seorang researcher tu semua tu datang secara indirect. Dia lebih membentuk seorang individu yang bila nampak masalah dia initiate
untuk selesaikan masalah tu, Exactly. bukan lari daripada masalah. Yes. So bayangkan kalau di Malaysia semua sekolah terapkan benda yang sama, 2050 nanti semua graduate kita semua mempunyai daya karakter yang sangat positif, yang sangat berani embracing challenges, sangat berani untuk find new things. So this will set a new level of Malaysian graduate, Malaysian. I don't know, it will salurkan to so many positive outputs economically and everything. So I feel like it's a very small start from 5-year-old, but the impact will be super good. Good, insyaAllah. So, kita wrap up sampai di sini saja rancangan kita. Terima kasih banyak kerana sudi menonton. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih juga kepada Puan Amelia kerana sudi datang ke sesi podcast kita pada kali ini. InsyaAllah ada rezeki kita akan berjumpa lagi di waktu yang berbeza, hari yang berbeza, channel yang sama. Okey, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Amelia.